kumli chong kan nga mi zai te kada American he kan khup thalai li than la ti kan nga mi cho tu chun thajing suimalam chun suimalam hle mi chun kan president chon bani thleng chang lai kumli chong president Biden ni president atwan chonga US cho ramri nei ngei lo ban tu kan se ramri rial te cho hom phan jong ni an chong lo we te khan du pau en an lut an chuak zai he hai no kan ti sia chun in ngei tu ni in ngei tu non lo en khol helai he du pau en lu chua lu chua zong chua du pau en in ka khar lo mi ban tu ka se le president Biden ni khin kumli chunga hen US rampi he US ram he aveng lo we asinan atu a umnak hi ka atu Biden umnak into chu special in how long I could this say how long I could be man he dollar ting lin ting amat adi this say kai chim du mi chu American ram ri kum li chung ha hom pan ni chong lo ban tu bin du po on lu tan chuak keng ti mi MS 13 keng pol Venezuela atu Honduras rong sang atu Latin America e atu minung azuar mi hak che azuar mi nuna azuar mi ti bentuk bial tesen hase chon drak rit hai si bial te aban phur mi atu tuluk rami amphetamine ti se kaloma cho ma rit hai si bial te ki ka lai US le Mexico ram ri khen arak lut mi long ten se le US rama hen illegally lut mi kan chim lang ban bantuk khan official yan an thai kho mi hi chu million thai khat thong rang ti an senain official lo hen chun million pakulan thong he chon phan la ti khase la hi chunga hen uh, mi that bal mi tlai khem bal mi lai nong bal mi minung he an thai kho mi na minung thong thai thu an city se chu chun ngak chia kum tling lo an dak lu ter na e ngak chia ting thum kum tling lo kan tin mai na mo kum tling lo minung ting thum he tu jes ram chung an tlaw ma kha kha ram ri kong a khan ban se ta se lo apan hina ka inflation zaitlokin da kum li chunga inflation kan tuar kan ti si si chon thilman he a cheu khat thilman cho 40% jong kai 30% chon 18 te na 12% 12% ti khana kai di cho chon CI zong he amana kai tak tak dor kan kal ton si te ka khen shopping cart a khen alwan chemi kumnga khan chon shopping cart akhat pi kan thil kan che zong a khen zale song wa zani chung su kai ba ti lo atu chu plastic bag pani pathum khat te rong kan ban chok a khen chu chuan ei pak khat a khen akha chun dollar za khat rong chu pan se chang ma thu khan inflation kha kai la kha te ka khan US mi pi kan tuar tak tak a hlan leo thakha ti grocery money thakha zathum zali kan pan mi ka tu chu thong ba kan pan ma thu khan inflation kha akai chupina chun thayin inflation a hen mol kai rate te na zai tu kun da kai tham lewa 2.50 2.75 kar laki in kan rak chok lewa chun atua chun 6.99 7% tiang kha kai ma si ta khan in chok du mi zong kha in kan chok khoti lo auto loan zong chu thiam thiam atu hi tom pal atum de ti senai auto loan zong he 5% 6% thiam thiam ka se ma tu khan akai thleri lo atu das case man hi tom pal te rak tum nain phang thum le pia thai nga ai deng bi ka phang thum le pia thai nga phang thum phong hisri le tham leo a khan chun 1.50 1.35 cent phong ka se khatluk khan aman rak deng
และคาดีร์หุ่นค่ะคำผ่านเข้าทีแล้วกุมลีชงอาเห็นแล้วกันทางโชว์มอกันตุ่มชุกเดียวจนไบเดนเลยหัวเฮาโพลนี่จนอันกันเล่นเป็นเขา mainstream media โพลซอง liberal media โพลซองเห็น US มีพี่เห็นกันเล่นเป็นกันเล่นเป็นไงที่มันเนี่ยตุ่มเขาจน job creation อันตัวมีซองให้ทักเขาที่หัวเฮาซองนี่Facebook นั้น post Twitter ซองนั้น post อาศินัย mainstream media ซองนี่มาบรรทุกกันอันเตียนเลียนเขาไหน practical อะตักตักUS อามีปีนานี่เห็นกันตัวหนึ่งจุกันมานี่กันไทยมาคารวงอาคันตูเตน election ซองอาคันบัตักเตนะคุบทัลกันวันเละนะอันวันเละโคนักเกษPresident Donald Trump นี่ popular vote ซองอาเตย electoral vote ซองอาเตย swing state ปัสรีนิงปีนอลักกาวนาทีมนักซองอา Republican นี่อัตามเดียวอันลักเลยข้าแต่กะคัน House ซองอันลักเลยซีเนซองอันลักเลยมาขจิรวงอาซีกันที่เสียจนหวย House นี่จัดเชียร์เตกันทางเช่าก็เว้กันสิปัวจีทาเก้า job creation ซองอาสร้างเก้าอันตีมีเดียเตค่ะมีปีนี้กันซูมนาแล้วกันลงคลิงเราจะจัดจนอาศิลาหนึ่งตกขันมีปีกันแค่หนึ่งกันเต mainstream media ซอง mainstream media พอซองมาเทียมมันเสียอเมริกันมีปีกันต้องแต่แค่หนึ่งกันเตอาศินัยกรองเลเวลาให้ติกาอุสิลอมดิ่งไอ้มีอัตวันและโคลตักมีปีนี้กันตัวหนึ่งตัวกันมันกันไทยและจู่จะจน election ห้องพักติกามาคันมีปีนี้จานทาลาเรียงมากเงิน President Donald Trump จะเด็กขัน landslide บักเงินไต่หนักคันมีปีนี้อันพูดเตอร์และจนอตูไบเดนนี่กุมเลียตวนชงอามาลองสรีเรารัมรีรองจงสลาว inflation จงสลาวรองจงสลาวจนกุมลีชงอาเห็นไบเดนอตวนชงอาเห็นอัฟกานิสถานจงอาคันUS รัลกับข้าเจ้าเชียงไงนั่นชัวไต่หนักเฮไต่หนักอันงะเจียมีข้าไต่บูเตนอัฟกานิสถานชัวดิ่งสนานใจดากันจังที่เสียจนไบเดนนี่คันนิ่งจังเตน US รัลกับข้าชัวปีเขาเลยตาลิบันตะปุ่งโพลนี่อเมริกันรัลกับเลยอัฟกานิสถานเจ้าจะจูอานันติงติกนักคัน US รัลกับจูวิลอาร์โดยขันอันรักกันโดย US รัลกับมีนุ่งใครทุ่มสงคันรักผ่านฮะ จนUS American citizen ตัมปีสองอันตับจนอัฟกานิสถานมีปีอามี US เจ้าจะอบอมมี NGO เรียนตัวนมี Green Card ไอเจมีวิอาที่สงคามินุงตัมปีค่ะอันดักต่างจนอเมริกันเจ้าจะอบอมตูอัฟกานิสถานมินุงอาศินาย US เจ้าจะอบอมตูมินุงทองคันที่คันอันดักตับที่คันใจดาจังนั้นกันที่เสียจนนั้นมูบันตุคัน US air air van long pika African Nistan bipini airport baka via herte va bantuk bakin an va makan akal jam song kan kak chet le moto kan dak o bantuk kan van ok kamo kavial te khazo tika khan zai tu kan da zu chau za kha zo chet mo ma kha Biden put chunga chok mi se ma vial te kharasi ani Putin raknyat ya ma la chang kan African sorry Ukraine kha alak mi se le ma vial te kha Ukraine ra zong atu tiang adaw kha adai khol lo chu to tom pala so na rak thane zai da chok than kan ti sia chon Israel la Hamas da una ka chok zerwang da chok kan ti sia chon Biden le Obama chan lewa Iran kha phaisan dak pek tai nuclear bomb sar loading khan phaisan zik an rak no na billion pruk tiang kha an ma US raka van long in an dak nga iban ha ma tiang khadir hun kan phani Biden chan zonga chu thiam Donald Trump chan leo atam khat na ka tuan lewa Iran kha sangsana phi si po ji na phi di zinan le kes ramdang azwar kholo dingin a phi di na US le Mahamay Alliance bialte ni khan Iran sina khan zinan le kes pakhat pan choti lo khate ka khan Donald Trump kumli tuan chunga khan Iran ka atum chuk e zai man chol kholo Hezbollah zong bom khon halo Hamas zong bom khon halo asinan Biden ni President avan tuan la chang kan ma sangsan bialte kha avan on than tika khan zaida chang kan ti sia chun Iran ni lak ai tho Hamas bom than Hezbollah bom than la dong nak
Biden tam hong phan te ka khan Israel kha am ban thuat mi se le an hrim Biden chan chunga hen tampi na hrim terrorist an hrim chon Hezbollah le Hamas po jong ba tak ten an bom na asinain atu Donald Trump avan kai hin chun ma vial te khan Iran ka ba tak ten sanction atu athan lai ma jong heru achan na pakhat ong ummi chu chon Biden tham atuan chung thiam California le sorry North Carolina le South Carolina chu chun Florida atom le akhen tom pa thli chia ba tak ten rang e ma vial te jong khatelian ni khan minung athong thong in harna pek na in le lo nei lo kan atu ata maliao khan Biden chawza ni khan federal chawza ni emergency ma bandu disaster natural disaster chu atiki bom ding ti mi FEMA pol kha Biden chawza ni zaitin dan tu na kan ti sia chon election lai he khan avan ton tika khan Donald Trump Donald Trump supporter pol ni Donald Trump an support nak banner mo support mo pakhat khat an in mai sila an in thala ong ti ban tu ke ai tar mi in po kha an bom du ti na lo bom nak an phiat nak khatika khan ta za choi nak jong kha chuak le ma kha Biden chawza ni khan zaitluk in da mi pi chonga thleidan nak an nei bias an nei ti mi ya te kha khong lang di chu chun Biden ni kumli tuan chunga hen DEI ti mi diversity equity and inclusive ti mi program kha an dak tua ma chu zaida si gan ti si sia chon ma kha program ni khan federal level khan tam pi an dak tua zaida kan ti sia chon atui ma kha program ni khen abenabia California khen kan nung lai mai kang liao kan ban chim taw si lo mita department a khan zaida achang kan ti si sia chon ma kha DEI program khan zai kan tilai nu pa nu ai khang mi di ban tok chon nu le nu abenabia pa menung panga mai that tu dinga rian an lak ta si sia chon nu zong kha zat chawin lak be 50-50 ti ban tuk ruana khan nei la kha ban tuk khin akal chu chon ral kap chung zong kha ban tuk thiam pa simi gender pa panganan lak se chu nu panganan lak na la ti mi ban tuk zong kha chu chon ma kha program thiam khan atu direct queen ti mi olympic liawi bojisu ni zanri apek na e boy pa zanri andak shom ti liawi an tu dan te ha darak khun ni khan ke zegan ti la ne so le thanglam ban tu khan olympic a khan andak tu khaban tu pol na ke direct khun ti ban tu pol na kha atu DEI program ken a million andak bok na chun ma kha pol long khan salawin atu LGBT pol zong sia ma pol zong ke ma kha program khan tam pi bom na kan pek na transgender a cheu ka zong kha khaban tu kun further program khan bom nak tam pi an nga surgery tu anak tiang khen bom nak an nga ti se le ma kha DEI program vel te zong ke kumli chunga khen khini khen tam tuk zu es rak sho na chun federal shrim ni chawza shrim phaisan rak mang tok le atu department of state ti mi zong ni khen atu ka ban chim ni pol drak khun pol si zong LGBTQ pol ke zu et chunga se ram dang an vatlon nak vel te zong ke ma khi program khen phaisa tam pi an rak pek na le khavia te kha kumli chunga achang mi se atu California may avan kang than zaituk inda ngai chia si mo billion ni tok si achon billion zale songa reng lo pi se chumo le atu akang mi za pi tian tok antin billion zali ti apana phan comment ti se la hom kan ni kan a detail ati chi khan an chem khori lo ma thok khan an sung angai kan ti se achon atu California governor pani khan atu second tilai atu Los Angeles California governor se chun Los Angeles in an govern ki second tilai Los Angeles second tilai ki uk tum thani khan an budget kha ka dang an thial piak na second tilai zedan thial kan ti si chun illegal pol na kha hotel han san piak na chun financial aid and pek na chun food stamp ten ha khan pek na health insurance ten han pek na le ma te kan US citizen ni khan
ima event nak khan kan lo khan ikhen ki illegal pol ha event nak ta khan akal ta khan tax ape mi chau za cha batak te tax ape tu na kha ki zegan tilai emergency kan ton ta khan zai pan bom nak zong kan dak nga khawlo zegan tilai atu California achang mi akhan minung tam pi kum som ko asimi ten ha ra kep pension minung tampi hak chia kum tling long hak chia ti ban tuk khan minung zekan tilai ting deng mang in le long an chu atak lan zam le Biden chan chunga hin azu se fa tukin arok so arok tak ke se le chu cha chun Hazing Nazi hlai ni hin chun President Donald Trump chu President hong se chang lai e tu chun zong kha atu Washington DC Capital Arena khan Victory Rally itu ai abachim mi zong khan rak ngai thaulai abachim mi te na zong kha zai tu kun that cha chon bia abachim nan Victory Rally tu lai zong a thacham na ten tu azai tu an thacham ni pan kha ke chu sarman pakhat chu ka karwa an thacham nu pa ni nai than cham mi kha zai tu kun da that mo khavia te tha kan ban pu te akhen ru chan nak ki tam ta khong le thai jing a hen zu et chukan thei ban tuken atu he sanot la te kan thai jing he akik tak tak lai e zai tiang da phan lai kan ti se chun ei ei Fahrenheit tiang phan lai e centigrade to ka chun minus from a phan la da ka te ma kha a phan ding ka se le aki tu liam de aki tak ding ka se le tu te mi iti sano avan kan tlak mi le iban tuk weather chiani avan tlak mi zong he keima ka hiro ne achun khat le a hin President Donald Trump he pathian ni a security cha ven adu cha asa khomen ti ka tuak ngai zai cha ti achun voi thum tiang than tin nan that kholo e tu ten zong he kan tung le te zong a kan nan ban the ban tukin IS pa US ral kap zong arak tuan mi pani khan zani point tu ana Christmas zegan tilai an tu ana khan motor truck khan arak pa nai minung somwa rong pan pu minung pasha rong an chi na khatik a khen ramdang ni terrorist nak khen ju et chung hi kai Donald Trump adaw tu na mo Donald Trump adaw tu na Democrat supporter po ni hin Donald Trump zai te mo in anun na an lak so la tu mi ka phan nak mai ngai chu cha chun ni khwa ki zegan tilai ti le thi le ruwa te na he minung sermi se lo pathian sermi se te ka pathian kho khan ka chu ruwa le thai jing zong he nan thai ban tu ken tu Washington DC kho chungi ya ummi inauguration an tu anak ding hun fa la capital le hoi how hong vel te ke cho meng som thum area ke fencing an tu adi minung kai kholo ding an tu le ma kha kha alu na kai te khan tu chu chun drong in van chung security and lak lai chu chun ui chau te na zong ka te khan chun US national guard khaminung thong riat an lak ta chun palik long te kha minung thong kul la thong li reng lo kha te khan security khan chia na le thajing ke cho thajing chun na ji hlei ni chun president hong ting chang lai le tha chan piak tu ding he atu USA evangelist min thang big Abraham Link sorry vậy kha Franklin Graham ni khan tha cham lai le ama ni khan tha cham piak lai le a Bible cha ai ding ai tu ai le ding mi tu kha cho anu ni arak pek mi Bible cha le Abraham Lincoln ni arak pan mi Bible cha te khai tlai lai bekam na ka tu lai ma khan huwa khan tu yi zahan zani tu chuni kan tila chu USA USA ni Victory Rally tu na Capital Arena khan ma khan akal ri lai e bechim na an ngai do se man hu khan hoi ha alut lai hoi ha alu bak khan executive order he zakhat thong chu ala ti se le zakhat ya za pi ten chu khola mo som wa long da chu ala ti mi chapan the ri lo le ma kha part 2 na ka khan zai ban tu executive order da Trump ni chu ala ti mi tu kha kan ban pe te lai ma kha kha part 1 nak chu ban sitar se lo tampi kai dom TikTok kong hitlom pa te ban chim ta ka du se nan the je ban tu kin TikTok chu tuluk
châu dạ ni he ai bị tai mi company se le tuluk châu dạ zong he affair lo nak cho tuluk châu dạ ni khen US company se mi Facebook a phi Google zong a phi chon YouTube zong a phi cho khati khan Twitter te na zong ka phi cho tuluk châu dạ ni he swal vening chu mo asina en zuat châu dạ ni TikTok kan van phi la ti han batak ten chu zong tuluk châu dạ an thin hung chu mo na khati ai fear ve lo ning kai to pano le TikTok hi ze ruang da zuat châu dạ ni phi ding in Congress ni vo an thak kan TCC a chon TikTok a khen US US minung 170 million zala som sari ni kan man ti si US ni hi le vulai chung pum ploka hen 2 billion ni an man ti se TikTok ke ma to khun tam le TikTok chunga khen ke chu tam tuk TikTok ke kapan lo to ka cha khen ka thei lo e anei kan chim na ka khen TikTok a hen thil zong du pawin chok kho sele ideng to kan te le ma khen a khong te na tu haw form fill up te na tu house cell phone number te na phi how chun bank account te na ma khe thil chok nak te bank account te na ke tu ve hau te ka khen ma kha chung khin mi cheu kha chu federal employee te na zong an chu chun US ral kap chau za rian tuan mi federal employee kan ti sia chun ral kap zong le tel chu chun chau za wan than bial te ne tel chu chun khavial te zong ni khin du pau khan dak man se kha te ka khen ma khan ha khan tasin khin zuat chau za data ke zai mo zat kan fear ti se chun a thain zuat citizen minung tam pi kha identity thief kha atu TikTok khina ra ti se le chu cha chun zuat security cha an a him lo ti se ko ma kha kha be pi bin so ma kha him lo an ti ruang a khan um zuat congress ni khan te khan second ti lai Republican se Democrat se an patni khan ane bomi ki TikTok ke banding khan te khan andak tu ami se asina en atu TikTok company he aran tu he an CEO he ve se cho Singapore mi se ama he Singapore mi se ama zong he minau te se lama pani chon zagan tilai six sok ran amin cho sauji chau ti se la ma pa si TikTok CEO se le kan tung le Biden chon zong a khan voi khat an au e TikTok kong he zai ki House Oversight Committee akan investigate doctor ay ama zong kha biarak chimbal chang le pun khan bian hal le Donald Trump ya du ning a chun TikTok he American company ni chon ha se ti du company ni chon ha se lo ma khan second tilai aza ptn chok lo na a cheu 50-50 hin joint venture ban tu khin se lo American chawzan hin ke American company silo sile um, American company le tuluk company kha ibom kha itui kha se lo American mipi na kan security cha jong him se chawza security cha jong him se chun kan identity cha jong a him kho nak ding kha Donald Trump ni adu mi se le athat ning sia chon Elon Musk te ta ni hin a cho na se lo American company se lo zu et cha jong a tha amang tu cha jong a se ma kha Donald Trump ni ka du ning se le Donald Trump ni hin ni som kwa chung he tu cha na pek na le ma ruang a khan on than nak se le Donald Trump ni kan request atu na TikTok company ka khar loading in le jati a chon official en thajing a hen official executive order a chu la ye TikTok he ni som kwa chung phidri lawin kha chung a khan dilen to alai le TikTok company ni hin US he joint venture man to ala chu silawa chun US merum ni man chok lai Elon Musk ni da chok lai ti mi kan thei ni lo le atui batak te thong pang leng ni achun Elon Musk ni hin chok comment ti kase le ma kha kha tu tiang akan dir mun se le TikTok ni hin minung tam pi phaisa an amu tar na abane bia celebrity tampi chun minau te te gak che te te au man ni thei bel lo mi
an la an valam an vakui mi te zong ki minung tampi ni an zau a million han an zau sia chin ma ka paisa ka zai mo zat in kaman nga ve le chu cha chun Donald Trump ati mi chu ma TikTok he minung tampi ni US minung tampi ni kan e that tem cha ko kan e that tem cha hen ni som kwa chung he chan kan ban pek na lai ni som kwa chung han deal kan ni tu alai le chu chung ni deal kan ni tu kho lo si ti an chun ve kan phi kan khar ko la ti ka tu chun realism a kan a chin mi se le ma kha TikTok kong chu van se lo atu e Donald Trump ni thai jing e bekam nak atu a kho i hoi ha wa van du le chang ka hen executive order a chu ding mi he vai hoi ha wi zung rian atuan tu hoi ha chief of staff le hoi ha wi rian atuan tu na ni tha ten an tu adi chang le Donald Trump ni min thut ding long ka tang chang le thai jing hoi ha wi avan chuak la e hoi than bi ka executive order a chu ding mi cho US Ramri border kha kan khar akhar nak ding ko lan bi ka order man chu ding mi se le chu order a chu mi pin pa na chon title 42 title 42 ti sikalo ma chu ko ban pa sol dak ma ko ban pa si chon ban ka ngai thiam te lo ma kha title 42 ti ni chu ramdang mi kha US a khan direct lut lawin asylum do mi zo refugee sok mi po zai po ka Mexico ram a khan an sok lai chu nuwa background check tha ten an to du nai mai chu terrorist asilo ma hi chu than liao crime to bel mi silo US security cha ma pa hi chu ti nu asilo kan ram cha kan ram US a huwa mi pa silo US chunga khizegan tilai that lo nak atu ala lo ti an pu mi tha tu kha chu asylum kha pek se tilai le atu chu direct pak khan refugee sok mi zong asylum sok mi zong te khan du pau khan background check lo bak an lu tar tak na khan American chawza cha se US mi pi kan cha zong a khan tik rak nong tok mi kha se le ma kan nu atu adi mi zar chunga khan house a khan nan thei ban tukin veini Republican ni kan bilam ban chua pi e zaidan chua pi kan ti si a chon US i ummi nu naw atlai shem mi le atoi tam mi vialte he direct baken deportation kan tu ana lai anram chiwa kan kuat na lai ti mi ka Republican ni bilan ban chua pi e ma ka chunga chon Democrat zale som li le pangani hen hi ma hin ha pol he an ram ak yur tur ding an selo ti khan an ban kan kwat na la kai chim du mi cho ma token US mi pi chunga that lo na tu mi kak chia kum tling lo te na chai shem mi kak chia kum tling lo te na tu taw mi chai shem mi na hi cho direct pa ding akwat man ke kwat ding selo thong sao tak tak i thak ding mi pol kan se asinain zu chawza ni chun tikan andram na indirectly kwat ye chawza asini kwat khadu asinain ma zong kha democrat ni chan an du lo khatlok khan democrat poli an policy kal ding khase le atu ka ban chem ban tu khan atu te na hen thajing nazi hlai ni in order avan chu big ni avan chu ding ye pakhat nak chu border security khase lai chu chon apan hi nak ye avan kal ding hi zeida si lai kan ti si si a chon ke drill baby drill kan tilang mang mi zinan le case chu anak permit kha tha apan hi na ke executive order chu ding mi asimen lai ti kha zum se le nan thai ban tu ken president Biden ne president chu le chang kan Donald Trump ne zinan le case bia te chu nak arak chu mi federal chawza ni an nei mi ram vial te arak chu mi vial te ka Biden ni permit vial te ka arak tha di chun Canada i case an lak mi an chok mi pailan an sar chu ama mi vial te jong karak phi mani khan minung thong som li le thong nga jong kha Biden chan kan rian Biden ni president achan le chang ka kan rian ngei lo an rak chang ma vial te jong kha executive order chu than lai e Canada i US ni achok mi vei jong kha pailan pi jong kha an ban on than lai
chun atu peilan atharan tu mi zong kha ma vial te zong kha sak than lai lama kha peilan zong kha atharan cho than lai ram ding han ram lai chun peilan adi chami amerikani avan tha mi pi zong kha avan on than lai le tu kha ram thok in permit pek lai e aran kho chung zinan kan ban cho than lai le zinan le case kan cho than lai e ni tu thasari le thlar ya chunga chun case man kha zai mu zat tum chon la ti mi karu anak kan nei chu chon apan hi na pe uh, avan chu ading mi pathum na ka zai da silati akan zum mi chu electric vehicle pol he abane bia California state na khin chon 2035 a khin chon atui case kan man mi pol da si le diesel kan man mi motor vehicle te he pan kho ti lo ding khin mandate atwa Biden ni khin Biden chawza ni khin an tua lema kha kha tham ni khan ani ni chon electric vehicle zong ve kau se chon atu kan fan mi petrol case kan fan mi vehicle te motor vehicle te zong he motor se zong pol ni chot thiam kau ta se ti ka du ning se le te khan computation ko kau se ti ka du ning se lema kha executive order kha electrical vehicle mandate tu ami kha thajing a hen avan tro lai cho chon zeda chori lai kan disia chon atu nai transgender kong kha transgender atu federal chawza tangi ummi siam in pol vial te sen ha se chon kumtling long thak chia zekan tela an ma du pau in nu le pa chim lo in pa nu ai thang mi nu in apa ai thang mi pol a in California state tu na ma ban tu an tu mi pol khe mandate vial te kha tho lai adu lo mi che tu lo che chon ma ban tu kumtling lo shim shim kha cho kha ban tu transgender I tu kho lo nak ding executive kha thai jinga order tu atelai ma khi an tu mi ni khan zai da tho kan ti sia chon nu pol support abanabia US level in athong big mi ti liaw athong big mi pa pakhat ni khan achia tha thaidan nak kha nu ai thane ma kha nu pol swimming pool swimming an ti liaw an vai zuam nak khan avai zuam ve taka khana pakhat tak pen atlai le zai tuk i nu athong mi nu akum kumin ti liaw zuam mi suite zai nga adu mi pakhat pen nga khoti lo ma pa ni khan anga kan peng na khataka khan atui swimming chal zuam nak vial te sport vial te ka so chuban tuk chon khe weightlifting an ti te azai now thirit ni choi zuam khe thirit choi zuam zong kha olympic level tiang ya avai zuam ni pa ni achia thai dan nak ka ve nu ai chang le tik akhan nu chal zuam nak avai zuam tik akhan nu pol ni akum kum le kum kwa kum ra kum le nga chung te ani chit ni second tilai heavy weight te na khi second tilai medium weight te na si zong khi pong zakhat tiang na an choi mi kha olympic na itel ne pong zak ni na choi te ka nu ni pong zak ni te na choi kho ding kha chan chan chung pa na khan iru chan na kom ti lo chu cha chun nu cha zom na ka ro di cha khan ma kha ban tu pol kha transgender semi pau pau ni khan kha ban tu cha zom na itel kho lo ding ti mi executive order ka thai jing a hen chu ala ti khase to chon zaida umri kan ti si sia chon ral kap chunga hen transgender pol LGBTQ pol khen lema pol ni khen zaida achang kan ti si sia chon nan thei ban to ken ma ban tu pol ni khen ral kap chun nan thei ban to ke sikan te bin si ta khen ma pol ni khen ral kap pol an na khen tha to on pek tok na an tuayan tam na zana thiam lo tiang an tuayan tam na ral kap chun nan thei ban tu ke ral ram mi kan si ta ma ban tu toy tam kha ral kap chu sikan mi za anga lo le Donald Trump chan liaw zong akhan atu LGBTQ pol kha ral kap tak nak no ran rak pe tha lo le tu ten zong he Donald Trump ni khan ma kha pol kha ral kap chung lut khaw lo den khan executive order a chu lai ti mi kha ka hen an zum mi se chu chona tu nai kan van chin mi DEI program ti mi diversity equity and inclusivity mi program abenabia a chawza azunga
เรียนประคัดอลงฮะบันเนเบีย military department ฮิติกาสิรัลกับจงเรียนตวนงามาคาเรียนค่ะท่าจังจงในตวนหาวช่วงจงฟันโคมิสิตกะคันนูง่ายเรียนวันเปียกดิ่งอาคันอันนั้นหลักลูกง่ายมีตรักตัมปีจะจนขี้จานทีมคมังจานทีมเต็นหาจน operation เตกันติกนักเห็นนูท่าจังเดอร์ทอมมินิว่าพักโคเราหนักเต็นหาคือตัมปีติกะคันขบันตุกเต็นหาเห็นอันนี้ดิโมแครตพอยนี่คันจนดียายโปรแกรมนูปนิปาปนิเรียนนั้นคันนาเสียจนนูปนิคันเวนเอาจุขจนเอ่อ زي كانت لاي افيد زون فيد لو زون اكوالي فاي لو زون مو دي اي بروجرام كان شم كرخاو ان كم ريانن بيقنا لو سي اكن زون تزا زون توي كوسي ما خا بايدن سنا كان دي اي بروجرام تي مي كرقوم لا ما في ال تي زون كي دي اي بروجرام فيدرال ليفل ان دي اي بروجرام ان مي في ال تي كا تازين اهن executive in ordering ถ้าเปียกนาลายที่เขเสจนใจดาวันอุมริกันที่สิจนอ่า January 6 2020 election เลี้ยวโควิดเลี้ยวสิบรรทุกกันใจกันที่ไลเมลินวอรักทักเสมีนงมิลเลียนวอรักทักเสขาติกะขันวอเรลจงะขันไอใจกันที่ไลไอปัดมีตัมปีรักจน vau te na kha tampi tom pung te nan fan mi chu kho lo zonga ma chu chan na ji chu te ma chun vau vau nan phak ter lo si chun ma kha hui a phan mi po po kha vau re lo ding ti kharak si te ka Pennsylvania na chun ating ting in do 2020 leo khan merak rel man lo mi tampi rak chumo la khavial te kha ruang akan capital hila kan boy na rak chuak la capital hila kan boy na rak chuak tika kan ma khan ni akan ngai kan ti achun minung pakhat man zong rak thi lo le capital hill hi thang ong tu chun rak khoi in chung an vakal le dai ten ba le an za pi ten dai te leng an ba chuak ko asinain palik ni khan zai mo zan rak kham dai minung pasha minung zai mo zat kha man rak pu le te khan boy na karak chuak le capital hu chong ba du zai man boy bai na kan chuak pi lem lo asinain ma kha ka Biden chawzan i khan violence na kan tu ati kha si te ka khan minung a thong thong bakin an dak tlai na CCTV en zau camera en zau kha te ka khan minung a thong bakin thong an thlak na ma kha tu chun ni tia ka thong in an chuak lo mi ta tam tuk ri atam deuh cha thong an chuak na lo ma vial te ka thaizing na ji hlait ni a hen Donald Trump ni executive order in an sual okay ze kan tilai lot ngin chen ta kon kan tila chu kor hol chun amnesty to a pek na lai thaizing ai thong an chu abiar na lai ma khazong kha thaizing executive order chu ading ni aital chu chun adang pakhat chu freedom of speech kan tilang mang mi atu atu le bang hi chu Donald Trump i president avan tlai nu a hen Facebook se chun atu e YouTube te na jong se kokal te na jong se chu chun atu e ki Washington Post te na news te chun na jong he tampi an thin lung ban thleng le atu e Donald Trump inauguration tu anak a hen second ti lai Washington Post anei tu Jeff Bezos he te ko si Amazon company nei tu pan hen 1 million donation atwa chun Facebook Donald Trump thiau Facebook e arak khar tu pa nei tu mak Zuckerberg zong ni kan 1 million ka thajing on bekam tu anak puai akan 1 million hlut chu chun Apple company Tim Cook CEO pa zong ni kan thajing inauguration tu anak kan million pakhat hlut tiban tu kan an van thleng ngai tu tan he le maka freedom of speech ti mi he tampi Biden chara khanan dak to Donald Trump se Donald Trump a supporter po se ha se chun conservative le tui second ti lai Democrat poll adaw mi po na ka chu Facebook in se Twitter in se YouTube in se chun ko ka zong kan ban an dak tong phi kharan dak tong ma vel te kha phi khar lo din ken thajinga hen Donald Trump ni kan freedom of speech ka ma kha executive order ka chu lai ti ka se chu chun adang pakhat zai da si kan ti si chun
freedom of religion azum nak ruang mi pakhat khat ni azum nak ruang a khan ahom man ni ta za choi na ta za choi kho selo ti mi order kha thajing a chho lai 2016 liawi president avoid khat nak arak tuan zong khan ma hi te arak chho mi se le kum khat voi khat leng mang he volai chung yi religious persecution atong mi na azum nak ruanga biak nak ruanga namne sarsat nak atong mi vial te na kha Donald Trump ni hoi hawa rak som na ko ram zong in KBC Kachin Baptist Convention ni an president Samson zong kha Dr. Samson zong kha US arak rai Donald Trump zong kharak ton le khakha thajing a hen ma kha religious of freedom ti mi kha executive order in an zoom nak ruanga homan ta za choi kho se kha se ti mi order kha chu lai ma kha kho order a chu din mi se le ma vial kha van se chu kho chun zaida executive a avanetel khori lai ti mi chun adang pakhat tu tariff ti mi chu ramdang in Mexico in se China in se chu chun Canada in se tampi kha zekan tilai thiri alut mi ma kha alut mi kha an thiri long khan kan zor e zuat thiri an chodu lang khate a khan zekan tilai trai kha deficit kha US kha lu ngoi pi apeng ma kha Donald Trump ni du lo nan thiri mi ze the ting khat man nan kan zor si a chon atom big thong so nga man tel tan chok kaw ti ka sa Donald Trump ni chon la chu cha chon a free long kan ma zuat thiri nan du e US dollar nan du e kan ni thiri ve pia kan ban kan cholo ti ka sa kaw cho la thai jing thok kan chon ma executive order chu la ye Canada his US ni khen subsidize to try again kum khata kan 150 billion dollar in billion zala som ngalang mang he an tek ta Canada ke le ma ke kan tu le zonga kan Canada prime minister Florida avakali Donald Trump avaton liaw zong kan Donald Trump ati mi chu chapau betak pa en Canada he as US state som ngale pakhat na kan umla thalo mati zong kha chapau khana ti le ka ban tu second ti lai nan ma cha zong a them US cha zong a thalo mati kha chapau betak ti Canada chen khat kan second ti lai nationalist kan ti thala ma Canada ti ai batak te adir ve mi than I khan chon he du ve lem lo la kai chim du mi cho ma kha kha Mexico le Canada le China he US ni tariff tu alai tha jingin zai zat 10% ma 20% ma zai zat da tu alai kan chim kho ri lo le ma he thai jing a hen executive order a chu ading me hen atu Mexico Canada le China zong he ai tel lai ti kha kan ban thai mi se le hi pina hen chun thai jing ya be pi big mi pakhat ka ban phil mi cho thai jing executive order a hen mass deportation ti mi US tuan bia balo mi illegally alut mi US crime atu mi pol kha batak ten deportation deport atu chang na lai andrama a choiter chang na lai le ma hi he ma kha zong ka executive order chu ala thai jing a hen ma hi chu ding mi khan fiang chang tu chu zong a khan a chim le ma hi he ma kha atu ding pa second ti lai border za zong kha khan chang le ma pa phe a than liaw zong a US ral ka brak tuan bal mi se plik boy ki ram ri zong rak tuan mi se than liaw is president a tam khatna rak tuan zong a khan rak bom tu se ma pa a chian tak mi se le tu te ni crime US crime atu mi illegal he chu thai jing ba tak ten an hol na lai an tlai na lai ma kha chon kwat chon na lai thong an chia mi zong kha dar kan kwat chon na lai chu chon crime atu abal mi an pu mi na min chajin thong thai thum kan ti mi kha ma kha pol kha thai jing thok hin kwat an thok chang na lai ma kha executive order chu lai ma vial ka ban chi chung se lo ma kha pina khan kan trai sual mi si si chon kan ban chin than te lai